more andano foti hiɗen irro ko kanko woni Allah goto reweteɗo tawa si rewama nafay rewɗo on si rewaka mo rewade on yiyay lorra muɗum ñande goo ko kanko fewni en e ka diina wonduka e newende wonduka e peewal no e makka solution kala probléme waɗɗo no e ka diina ɗo kala ko nafata neɗɗo on ka gurdam makko adna ɗo e ka gurdam makko lahara mo jogitike ka diina no ka haniri non haray o malama haray o daɗi haray o heeɓi ko ɗaɓɓete kon eɗen toromo yo juulu en laaɗo meɗen Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam o mo neli e meɗen saabu yurmede ɓurɗo moƴƴude ko jangguini ɓurɗo moƴƴude ko ne'i ɓurɗo moƴƴude ko holli laawol peewal ɓurɗo moƴƴude no rewiri Allah ɓurɗo moƴƴude no feewiri tabitiri e hoore diina selluka diina feewuka yo Allah juulo e makko juula e sahabaɓe makko ɓen fof juula e kala jokkuɗo diina kaɓe jokkuno kan Allah taw har kan diina ɗon jokkuɗen allahumma amin musidɓe julɓe tedduɓe hulen Allah towuɗo o hino hulɓini hulen mo ado laawagol ɓay luttitan taajiyaɗo on suusugol Allah ha lutta ha pooma ko imma o hula Allah ka adna ɗo fewndo ka tawata kulol Allah ngol nafay Allah yoɓoyamo o holnoyamo ñande kulol ngol woodi ma on tigi suusa Allah ɗo waɗa ko Allah haɗi salo wadde ko Allah yamiri ha ñande Allah nangimo o yiya noon ko hulɓini o hulata fewn ɗon kulol nafata hande kadi hulen Allah huliren mo ɗaɓɓutugol ko o yamiri kon yo en waɗu waɗen wowtinen wonkiji men ɗum sutten ɗum taɓiten e ɗum duumoɗen e ɗum ha mayde ara tawa en e hoore ɗum etoɗen anden kadi ko Allah haɗi kon woɗaji makko ɗin ko o tongi kon o tongani en ko tongani en kon fopp ko lorra wonani en nder ton etoɗen wowtinen wonkiji men ɗin kadi accugol ɗum no wawi woɗagol neɗɗo no wawi wurugol hara o waɗali ko Allah haɗima kon goy ko Allah yamiri en kon e ko daginani en kon no ɗuuɗi ɗum no yona etoɗen wowten ɗum ɗon wowtinen ɗum wonkiji men ɗin wela fi noon wonki ko welataki ko ka Allah haɗi ɗon ko yoki acce ki yaha ɗon ko welataki ko Allah yamiri kon ko yoki terto ki ama ki wiya awa haami etoɗen tawa dewal men ngal fuu no hawrodiri e no nelaɗo sallllahu alih wa sallam rewiri no Allah noon no o yamiri noon no o yiiri sahabaɓe makko ɓen no waɗa o ñinni ɓe hoore mum noon hara e moƴƴinali hoore meɗen noone e dewe sikkuɗen hino moƴƴi tawa ka Allah ɗum moƴƴa anden towude e martabaji ɗin ko ɓuri mettude kadi tabutude e hoore ɗin martabaji hara ɗi fuutaki on tigi koko wiyete al istigama e hoore ko moƴƴi tabutugol ngol feewugol ha gayna wona ɗon hara yiltitaki hara yarali kanano yarali ka ñaamu ko martaba mettuɗo fii ko ɗon ibnu taymiya imo yewti ɗum ɗon o inni ko nokkure nde tawata no wawi hewtugol etagol ha hewta ɗon no metti fii kono ko ɓuri mettude fii kon ko ñiiɓugol ɗon hara kadi yarali kanano yarali ka ñaamo yiltorali ɓaawo ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala o mantiɓe ɗo tabutuɓe hoore ɗum no wayi mo ƴawgol fello ma ƴawgol leggal ha hewtoya ka meelel dow no gasa ƴawgol ngol no metti fii kono sa hewti ka meelel kadi yaaja no metti wonde ɗon tabutugol ɗon hara yana ɗon no metti fii ko ɗum wiyete al istiqama ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala o yamiri nelaɗo makko on e kala gomɗinɗo tawti nelaɗo o yamiri ɓe yoɓe feewu na ɗon tun yoɓe tabutu noon ka hawre peewal ɗon hara ɓe dirtali naka nano naka ñaamo Allah wi fastaqim
feewu tabutu wono ɗon ka hoore ka yamiraɗa ɗon jogoɗa ɗon hara direction rari kanan fastaqim kama umirta feewir wano yamiraɗa non tabita ɗon harana hande ko ni jango kadi ko ni hande ko ngo yeeso ɗo jango ko yeeso wongo go wajhani li umlatin wahidatin ko mbuɗu goto yo kono sa ndaari ngo sengo ɗo a tawa ko desini ɗon no serte ko desini ngo sengo ga julɗo fota e wawde non o wi fastaqim kama umirta am Mouhammad feewu wano yamiraɗa noon tabita e hoore muɗum waman taaba ma'aka e ɓe tuubuɓe iwi e keferagal iwi e shirku iwi e bid'aji tawtuma kamɓe kadi yoɓe feewu ɗon yoɓe tabutuka hoore peewal ɗon innahu bima ta'maluna basir sabu Allah ko wonɗon e huwde kon fof imo reeni musidɓe julɓe tabutugol ngol e hoore ka diina feewuka e hoore goonga e hoore nunɗal e hoore tawhid wotiningol Allah tawa weli wo metti wo tawa woodi wo alaa wo tawa ka nawnare wo ka cellal wo hara ko ɗon wona ko weli fi kono ko ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓa ko nema ɓurɗo mawnude ko Allah neminirta jiyaɗo makko on ko o arsukugol mo tabutugol e hoore diina selluka idan tabiten e hoore ka diina selluka ko ɗum waɗi oɗo sahabajo Hudhaifa حذر العلماء وحثهم على الاستقامة كان يقول يا معشر العلماء أو يا معشر القراء فاستقيموا ولا تأخذوا يمينا وشمالا وإن فعلتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا أودو حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم rertinayno rentina karamo koɓɓe o inni hey ko onon yo dental karamo koɓe hey ko onon yo jama karamo koɓe hey ko onon yo jama jangoɓe alqur'an faamuɓe alqur'an janginoɓe feewe tabite e hoore peewal fastaqimu tabite e hoore peewal si on yaari nano on yaari ñaamo haray on majji majjande woɗɗitinde kadi ko ɓuri hulɓinade kon ko tawde si on majjinoray woɓɓe goo ko ɗum waɗi Abdullah ibn Mas'ud himo heewno torade Allah o inna allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu Allah miɗo toroma jeejama arsikan heɓugol limanu mo yiltitatako tawa hande komi julɗo komi gomɗinɗo janngo komi goɗɗum goo imanan la yartad imanu mo yiltotako ɓaawa mo ɗuytatako few tawa ko yo tabuto ɗon imma o ɓeydo maka wonɗon kan o wona tabutuɗo Allah okkoran nema mo lannata on ko heɓugol peewal tabita e hoore ngal peewal ɗon tawana hande no feewi janngo no ɓoyli faɗɗi janngo ko ni faɗɗiti janngo ko ni ɓay ko lutti kon fof nemaji ɗin ka aduna ɗo ɗi lannay so wi wa na'iman la yanfadu heɓugol ngal peewal ɗo tabutungal ɓay ngal ɗon okka e on tigi aljanna e ɓural Allah mo heɓi aljanna hara heɓi nema mo lannata wa qala Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات ندعو الله بها اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد أودو شداد بن أوس يو الله ويلتنا صحابة بين فو ويلتنا إنن كدي ووي إنلا نجانجنا من كونغودي من تورا دين دون الله هندي وان دين كونغودي ne شداد ووي nelaaɗo jangini men wonde yo min wi'u
Allah men torikema tabutugol e nde hunde athabata fil amri tabutugol e nde hunde maana ɗo tabutugol e nde hunde ko tabutugol e ka dina tabutugol e o tawhid tabutugol e ɗi jikkuji moƴƴi tabutugol e ngal dewal harana waɗugol hande acca janngo hande no feewi janngo no ɓoli Allah arsuku men meɗen torima ya tabintin men e nde hunde ɗo wala azimata ala rushd e fellutugol kadi waɗugol ko feewi hara komin eɓɓi waggol décision komin ƴetta waggol kon fof tawa ko peewal woni e muɗum tawa ko kawral woni e muɗum tawa ko moƴƴere woni e muɗum oɗo sahabajo nelaɗo wiyetede Sufyan ibne Abdillahi athagafi radiyallahu anhu o wi'i nelaɗo ya rasulallah qul li fi l'islami qawlan la as'alu anhu ba'daka la as'alu anhu ahadan ba'daka aw ahadan gayraka o wi nelaɗo miɗo faalaya yewtan ka l'islamu ɗo konngol tawa mi landata gol ɗon konngol hande kadi goɗɗo si wona an ma mi landata gol ɗon konngol goɗɗo goo ɓaawo ma an mana ngol konngol ɗo ngal yonaylan ngol yonaylan hiɗa wuuri ba mi landata ko goɗɗo goo sina an hay si a fatike mi ha to jina landagol goɗɗo ngol ɗon konngol ngol yonilan kal islam laaɗo maki qul amantu billahi thumma staqim innu mi gomɗini Allah ɗo ko tawhid on min mi gomɗini Allah mi hoolike Allah mi hoolike wonde reweteɗo ala si wona Allah mi hoolike yoweteɗo e mum ala si wona Allah wurnowo ala warowo ala arsikowo ala katowo ala naɓowo ala artirowo ala waɗowo ɗimpiji fof si wona Allah gooto wi'u ɗum si a gayni wiide ɗum noon summa stagim tabita e hoore ɗum feewa ɗon ñiiɓa ɗon hara na wowlugol ɗum haa gayna yiltoyo janngo waɗoya goɗɗum ko woni contraire muɗum kama huwa haalu kathiri min almuslimin wano woniri noon hannde e o zamanu men ɗo heewi konge julɓe ɓen ɓe woyi qaalu amantu billahi lakin al istigama qalila wa naqisa jiddan jiddan ɓe innigoy min gomɗini Allah ko Allah tagi en ko Allah wurnata en ko Allah warata en ko Allah arsikata ko Allah kata ko woni wo ko Allah kono tabitaka e muɗum la siyama in hallati lmihanu wa nazalat niqamu wa kathurat alshada'idu walibtila tentinino tentini angal tabutugol e hoore ɗo angal tabutugol e hoore o tawhidi ɗo tentini si tawi jarrabuyeji ɗin yani lette ɗen arani on tigi tampereji ɗin arani on tigi Allah jarriborimo ka nawnaje e ka nawnirede ma Allah jarriborimo ka basal ma Allah jarriborimo ka wawede ma Allah jarriborimo e none wo e jarrabuyeji ɗin wonduɗi e sattede e tampere e ko mettata wonki kon ɗon al istigamatu ala tawhidi laysa amran hayyinan tabutugol ɗon e hoore tawhidi on hara welaafi ko ɗo cheytane habbi on tigi si satti ha on tigi in a ɗo haray awa dow ɓay en yahi ka labtane ɗon ɓe yi aali hay hunde jasali en yahi ka moccoɓe ɓen kadi etike haronki kon hay hunde no wayi no wawuno ene ko hay waɗen kadi awa ɗum ɗa he awa karama koɓe no maki ɗum ko shirkugo awa onon ko woni wo ko shirku awa jooɗe ɗo on faala ka nawno ɗomon on dikka nde kaari e yahunoɗo na jasannomo jokkira noon ha on tigi yaha waɗa ɗum lam yastagim idan o heɓali istigama o se o tabitali e muɗum Allah arsi koye tabutugol e hoore ɗum ɗo nelaɗo makanimo qul amantu billahi summa stagim innu mi gomɗini Allah ko ya tabutu ɗon e hoore ɗum ha mayde nden tawe ɗon ɓay al ibratu bil awaqib tasakuye en koka lannode kaka feng kaka timmode ɗen andi hay match ɗin ka jougol ballon
wonde équipe go markay biji bus ka premier mi-temps kono hara weltare nden no lutti taw ko si tawi lannoyi arbitre o sifli e hoore ɗum ɗon no heddi ka heddi ɗon woni istigama ɗo ɗon weltare nden timmata sina no wawi waylitoyade few kalannode ɓe itta ɗi fof balɓe watta goɗɗi goo idan al ibratu bil awaqib tasa ko yiye on koko ka lanniroyte ɗon ko ɗum waɗi men holli en inna arrajula la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhulaha wa inna arrajula la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi amali ahli aljannati fayadkhulaha ko ɗum ɗo mo ndaari warɗo o hadis ɗo o taway ko istigama ko ɗum ɗon woni neman wona fuɗɗagol ngol tun wona waɗugol wonde ko tabutugol e muɗum ha mayde ne tawani mum nde aɗa maki neɗɗo no wawi gollugol golle yimɓe aljanna ɓen ko hara ko ɗum o gollata gurdam makko ɗam fof ha hewta ka feŋ kalannode ka chefle en wuttete ɗon tawa Allah hoddirino ko yimɓe yiite ɓen o jeeya o deraya ɓinna kaari a nani ko kaari waɗi mi nani ɗum ɗum hawnaki on hande tanata on na kanko woni ɗon hande aɗum no hulɓini tum mayde ne wiyamo fip ƴetta mo fewno ɗon o naata yiite ko noon kadi goɗɗo no golla golle yimɓe yiite ɓen boneji ɗi katuji ɗi fof o waɗay o yaray o fiimay o ñaamay riba o ñaamay ko harmi o waɗay piiji ɗin fap ko golle yimɓe yiite watta kon fof kankadi o waɗay o jokkano e gurdam makko ɗon ha yimɓe woɓɓe hinna oɗo Allah yafatako oɗo c'est fini naafi tawa Allah hoddirino ko yimɓe aljanna o jeeya kasaki ɗo tun o wayla o tuuba o niisa o wulla o wakkilo noon o rewa Allah tawa jaka balɗe ko lutti ko juutugol ngol ɗuuɗa hande kadi mayde wiyatmo rab o timmira ko moƴƴi o naata aljanna ɗum ɗo waɗi si ɓe sahabaɓe ɓe tori Allah yo Allah tabintimɓe ko ɗum waɗi imam ahmad himo heewno torolgol Allah allahumma thabbit qalbi ala dinik Allah an yiltindiro ɓerɗe ɗen tawa wonde ɗum ɗo ɓernde no yiɗi ɗum ɗo wonde tawa nde añi wonde ko ɗum nde ɗo nde fewti wonde nde fewtiri ɗo nde hucci ɗum ɗon Allah waɗowo ɗum on an waɗowo ɗum on ɓay pellete Allah hiɗa waɗa ɗum no ara ɓernde go hara hande nde ɓernde ɗo no yiɗi ɗum ɗo janngo tawa ɓernde falaka ɗum ɗo few hande tawa ɓernde no añi ɗum ɗo janngo tawa ko ɗum ɓernde yiɗi Allah tabintin ɓernde anden tabintinnami e hoore diina ma kam ɗum ɗo woni ko haane no haana tabitede e hoore ɗum ɗo ko ɗum wasi Allah subhanahu wa taala o wi inna alladina qalu rabbuna allahu ayi ɓe wi ɓe menen ko jeyi men ko Allah menen ko Allah tun jeyi men wona Paul wona Pierre wona kaari menen ko Allah jeyi men tawi soko Allah jeyima ɗa hani ɗoftade Allah ɗa hani hulde Allah ɗa hani rewde Allah ɗa hani ɗoftade Allah no hani hara ko Allah wi ta waɗu kon hara watta ko Allah wi ya waɗu kon hara accata sina hara ronku feere ɓe wi ɗum summa stagamu ɓe tabiti e hoore ɗum Aboubacar Siddiq radiallahu taala anhu o inni ko ɓe faandi ɗon ay istagamu ala tawhidi walam yushriku billahi shay'an ɓe tabiti e hoore wotinɗingol Allah e hoore finde sellude ɓe sirkanali Allah few ɓe tabiti ɗon ɓe woni ɗon ɓe jogii ɗon ɓe ŋati ɗon ɓe ŋaɗi ɗon Usman ibn Affan o inni summa stagamu ay akhlasu lillahi ibadatihim Allah ɓe ɗo wi'uɓe menen ko Allah jeyi men ɓe watti hoore ɗon laɓɓinalngol Allah deɓe ɗen fof ɓe ƴettali dewal ɓe jonni goɗɗum ngo ko wona Allah haa ɓe maayi Ali ibn Abi Talib kanko o firi ɗum o inni istagamu
ay addul faraida ko Allah farle maɓɓe kon fof ɓe waɗi ko Allah haɗi ɓe kon ɓe acci Omar ibn Khattab radiallahu taala anhu ñande goo ƴaymo hutbine hoore gangunal ɓawo jangi o aya inna alladina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu o inni istaqamu wallahi ala tariqi li ta'ati llahi thumma lam yaruhu rawagana thalibi o wi ɓe tabiti ɓe ñiiɓi wallahi e hoore laawol ɗoftare Allah nden ngol ɗoftagol Allah ngol ko ɗon ɓe tabiti ko ɗon ɓe ñiiɓi ɓe yarata ɓe selata ɗon ɓe yaha ɓe ukko e yeddugol Allah ɓay sa iwi ka ɗoftare Allah haray ko yata ko yeddugol Allah sa iwi e tawhidi o ko yata ko shirku ma bid'a sa yi e ikhlas o ko yata ko e riya o wi kono ɓe tabiti ɗon ɓe jogii ɗon helali few mo jokke ɗon ko ha ngal garoyamo ko aljanna Allah waɗe nge ɓen o wi ɓe waɗali rawaganul summa lam yarugu ɓe waɗali turo turto feññina ɗum ɗo suuɗa ɗum ɗo wa'inkinno ni wa'intinno no wano safandu watta noon ko ɓe wi ko jogii jamfa e ƴoyre e kala bantayagal e wayla ko ni wayi tawtoya ko ni wayi ala ko way wa safandu ko ɗum waɗi mo neɗɗo mo tabita e alhaali goto ko ɗon ɓeynata huwa yaruhu rawagana thalibi sayyidna Umar o inni ɓeeɗo allazina istagamu yani istagamu ala ta'ati llahi walam yatruku ta'ata llahi ɓeeɗon joddi maɓɓe ɗin Allah wi tatanazzalu alayhimul malaikatu malaika ɓen cippoto fewndo ka ɓe mayata ɗon e fewndo ka ɓe immintino ka qabru e so ɓe immintinoma yawmal qiyama ɓe wiɓe Allah takhafu wo tan hulu wala tahzanu wo ta on suno ta on hulu ko arata yeeso kon on daɗi ta on hulu lette Allah Allah dandi on few wala tahzanu wo ta on suno yi'ugol ko faala ron ka heɓude ma ko accin ɗon ɓaawa e ɓeygude moɗon wota on hulu Allah dankota ɗum Allah moƴƴina fi mum Allah kipay Allah wurta e woɓɓe goo ko danko wota on hulu few wota on maako wota on suno wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun weltore o aljanna mo Allah fodi on hendoto fodo o landimo kadi fan ko wi enene laaɗo piiji ɗin fof ko hulɓini kon ko honno ɓurɗami hulande ma akhwaf ma takhafu alayya ko honɗum ɓuri hulɓinade ko hulanɗami ko honno ɓurɗami hulande summa akhadha bi lisani nafsihi nelaɗo nangi ɗengal mum ngal kañum na ɗengal oya ngal o nangi ɗengal makko on ni o ini haada o wi ko ngal tanaji ko ɗengal rondi kon no ɗuuɗi hingal jogii tonoji goy kono tanaji magal on no ɓuri ɗuuɗude en torki Allah yo Allah arsuku en wawugol jogagol ɗenɗe men ɗen jogo tere men ɗen hara yeddiralde Allah tabiten e hoore ka diina tabiten e hoore o sunna tabiten e hoore ngal peewal tabiten e hoore jikkuji moƴƴi innahu wali dhalika wal qadiru alayhi aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khataa'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع آثارا واقتفى يتي الله سبحانه وتعالى الحالي جديم فو ko kanko yettete fewnde no jale o yette fewnde no wulle o yette fewndo ɓuttu o yette fewndo tana e albalaw e musiba ko waɗi kanko ko o waɗi wo ko o waɗi haray ko ɓayno moƴƴi si o waɗi e kadi kala ko o waɗi himo wawi wadde ɓuri ɗum kadi si o neemi yettumo ɓaymo wawi ɓeydugol on nema ɓay ko woni ko makko lannata ma indakum yanfadu wa ma inda allahi baaqi onon ko marɗon ko lannay ko ɗum waɗi marɗo ko lannata ko seeɗa seeɗa okkirta kono Allah kanko mari ko lannata kono wasi o neminima yettumo o ɓeyde wala in shakartum la azidannakum si o jarribi ko addi lette yettumo kadi hoore ɗon ɓaymo wawi ɓeydugol ɗen lette kadi e yettimo
en torike bo yo julne laɗo men Mouhammad sallallahu alaihi wasallam yo moƴƴinange alhaaliji men ɗi fof yo waɗu en julɓe taɓutuɓe e hoore diina kan musidɓe julɓe tedduɓe o tabutugol e hoore diina ko ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓako ɗum noon mo be men yo ndaran hoore muɗum moƴƴere ko wonɗa e wadde kon ka wonirɗa ɗon hal anta mustaqimu hiɗa feewi ka wonɗa ɗon hiɗa tabiti e hoore moƴƴere ka wonɗa ɗon si tawi ko a julajo ka julayagal ma ka ɗaɓɓere maɗa hiɗa feewi e hoore ko Allah yamiri kon no wira noon no l'islam wiri ya ɗaɓɓir jawdi noon si tawi ko noon hiɗa feewi e hoore ɗon hiɗa tabiti ɗon kadi ala wonde ko ni wonde ko ni si tawi ko a jannginowo si tawi ko a gollanowo goɗɗo si tawi ko a gollinowo goɗɗo ko l'islamu inni kon yo huwodire e hoore muɗum mo ɓeyo joni to o yaha haqqeji muɗum taw si ɗen tabiti e hoore muɗum al istiqamatu ala ma amaraka llahu fima anta fihi tabutugol e hoore ko Allah yamiri kon ka wonɗa ɗon mo ɓe ka woniri ɗon no woodi ko Allah yamiri ɗon no woodi ko haɗi taho eto anda konko Allah yamiri ɗon ko honɗum Allah yamiri ma ka wonɗa ɗon ko honɗum Allah yanilaɗo haɗi etona ɓay a luttata ɗon ñande goo taway na an woni ɗon ñande goo ka boutique ma taway na an woni ɗon ñande goo ka atelier ma taway na an woni ɗon ñande goo ka ngesa ma na an woni ɗon ñande goo ka usine ma na an woni ɗon ñande goo ka galle ma na an woni ɗon ñande goo sonnajo ma on na an wonde makko ñande goo ka fewjata ɗon jullere ka joɗɗa ɗon hiɗa fewja hiɗa yaltina décision ji ɗuma taway na an woni ɗon tawa goɗɗo goo woni ɗon idan ndaaru on période nden tumbere on dumunne ka wonɗa ɗon tawsi kono Allah yamiri ya wonir ɗon noon kono wonirɗa sa tawi ko noon alhamdulillahi rabbil alamin wagadi niltal muna a heeɓi ko ɗaɓɓa ko idan fastaqim duumo ɗon tabutu ɗon ñiiɓu ɗon wota yaaro ni yara ni ko heewi kon noon si on tigi tewtike haalaji yimɓe ɓen e conseil ji yimɓe ɓen la yastaqim o fewata few o tabita hoore peewal ko waɗi faalaɓe peewal ɓen ko seeɗaɓe ni e nder ɓiɓɓe adama ɓen pour ɓe ɗurde ɓen yuridno arrawagan ɓe faala ko yo heɓe tun ka adna ɗo yo marsu ay wen noon sa profital ɗo fewno ɗo an kadi sa ɗumannaki anda ɗo na a luttayɗo ɗon si a nomama e poste woɓɓe ko ɗum wajotoma sa ƴettama e gollugol e société woɓɓe ko ɗum wajotoma si tawi patron jo ƴettima ya gollammo ko ɗum ɓe wajotoma ɓe tan en tout cas sa profital fewno ɗo anda ɗo fewno ɗo kaari ko ɗon o golluno ha o yalti ɗo hay kuriya o heɓal toon terrain ngu dan istigama o ko ɗum ɗo woni natija o ko ɗum woni ko ɗaɓɓa kon kono ko fihi munzalak no ɓuuri wela tabutude ko laawol ɓowrugol mettugol fii ko waɗi alchahawat wa shubuhat faaleji ɗin jilɓu jalɓure nden chayatinul insi wal jin ɗum no ɗon no pooɗireɗa naɓireɗa tawti jarrabuyeji ɗi Allah cippinta e on tigi ɗin ha yaha wonki on tigi jiiɓo ene min mi anda ko honɗum mi waɗi Allah min mi anda ko honɗum waɗi ɗum ndaari min ndaari ɗum waɗa ha on tigi ronka tabutude ka woni ɗon isan tabiten e hoore peewal e hoore jikkuji moƴƴi e hoore hunnugol aadi e hoore yaafagol yarlo waɗɗo ɗum e hoore no Allah yamiri en noon noon la sallah sallam wuurinno noon ka diina e no o jogonno noon jikkuji hakkude makko e yimɓe ɓe wonno huwondirde ɓen yo Allah tabitingen e ɗum ɗon allahumma adina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la ya'izzu man adayt wa la yadhillu man walayt tabarakta rabbana wa ta'alayt allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين
اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الغني ونحن الفقراء، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الدين، اللهم إنا نسألك الثبات في الدين، ونسألك الاستقامة في الأخلاق وفي الأعمال. اللهم اجعلنا مستقيمين على طاعتك وعلى دينك وعلى توحيدك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نزرعك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم سلط عليهم جندا من جنودك، اللهم إن جنودك لا يغلب. اللهم سلط عليهم جندا من جنودك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم واقصفهم من السماء، اللهم أضرب بعضهم ببعض برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استووا كرأس واعتدلوا